Daytan ka. Daytoy ket pakasursuruan, pakatinggaran, ken pakarayawan. Isursurat kaniti direksyon ni Jocelyn Oblero. Manipod iti Triple R Productions iti YouTube channel Jor Drama Tips TV. O Daytan ka. Naimbag nga orasyo amin kagayem. Kablawan na kay amin, anaaya tamang tartarabay karagiti drama mi dito at channel, ti unay daytan kaka, anara artinamnama, ken ka Manong Roger, kastameten karagiti vlogs mi. Kat ita, adtoy ti pakasaritaan anapauluan. Saan anakalipat? Dito'y drama tayo, unay daytan kaka. Nay, nakapasyar ka man, Jose. Anya ka di tigagaram. Sika tigagarak Carmen. Apay asyak. Nay, ibaga kaon. Sana kaon ngagpaligoy-ligoy pay. Kay bagam nga ruden atanay, adupay taramidek. Diyak kayat timataktak. Unay daytan kaka. Ibagak nga rodain. Hangam saan kamot nga indamaod. Isungan ton maminsanan nga ibagak. Ay ad-adan ang awan ton ti oras ko. Di ka nga rod gumurgura ano ibagak, Carmen. Ay ina, itay pay nga ulit-ulitam nga bagamon ako nam. Ngam di mo may bagbagan. May papan ka di itian niya ayaday ta nga ibagam. May papan ka ni ayat. Anya? Agaram ka kanyak? Saan mat siguro adakes? Tasigod mo't nga agayan ayat ta. Ngam idikwan kat saan tamat anag katuluyan. Ta nakiasawa kan. Kan nangasawa akmutain. Ikat, anya nga rod ita? Nawaya tamanin at agpadatan abalaw. Ay, nunawaya ka, syakit saan? Si Mina mutan ito'y abiyag ti asawam. Uray, ta saan asim mina tayat kukenkwana nga ginggaken tanem. Unay daytan kaka. Itapay, tabakit kenlakaitan. Kalkala ide. Nakasta. Inay ayat nakpailang around. Polos. Awadon tiriknak no may papan kadagiti kakastaba nagtabakitakon. Para kanyak at kasmutla ide. Isaw te makitkitakin ka. Ay agawid kan Jose, tamataktakakon. Ay sana nagitaman tibagbagam kanyak. Ay unay daytan Carmen. Apay ngamin tatang. Di kay pailan nakalipat aya. Agpada kami ngamin, anawayan, biyat tres anak. Saan na nga ruden akayat ti makiasawa tabaketen? Ken apay tatang, gaputawanan day dinanang isukat yon. Awan nga ruda, di mangkita akmatan, iti katakunay-nay ko ito'y abiyag. No, adamat kadkadwak Adda akmat nga anak yo kadkadwayo tatang. Sa bali la di asawa mo't Di da ka lang nga ruden kayat. Di kay pailan ang lipat mat. No, biyak mo't iday. Saan yung mat nga asawa? Iso alipatin yung tirik nayo kininana Carmen tatang. Sa anak ka ama-uma, amang idardarirag iti ayat ko. Aguray kayo man tatang. Siguro, saan kayo anapudno iti day dinanang nga already si bibiyag? Apay kit dinasaat. Napudno ak unay iti day dinanang mo. Ang awan mo't nga ruday. Jakpat yung tatang. Ngamin, nagpaggas ti ayat yung kininana Carmen. First love you anya tatang. Medyaw. Anya? Apay ang medyo? Nakagidar na iday, akasla first love kumatlaeng. Ay natatang, madlaw. Anya ti madlaw mo. Ababairo kayo. Iso siguro asaan kayo ang nagkatuluyan kin ni Nana Carmen. Insukat yun ni Nana Carmen itiday dinanang. Ita, di kayo gayam ng lipat. Diyak man amaw iti dati ariknak anak ka. Agayatak manan iti sigod akaayan ayat ikaw. Diyas ki abiyag. Unay daytan tata. Apay na nang ayatan nyo pailaang mat ni Tata Jose. Nagkunamot. Makisinsinobyan samot ka na kayo. Itapay abakita kon. Ayak kayatan. Mabalin latamot, anang.
Uray, bakit kan lakay kayo no adamot rik na yu titunggal maysa? Di go. Unay daytan kaka. Aklo na yun. Tapno adamot kadkadwayaw. Ay, ore agan ano kayo kuna lang arudan. May sa tipusok. Day dilaang amam ti inayat ko iti kasta unay. Sa anak kon ang makiasawa. Una detan kaka. Kasimot ani tata Jose. Bastard adagos. At least, nagayan ayat kami mut iday. Ngam gaputa babaero, iso asabali ti inasawa na. Kat gaputi sakit tinakem kaw, nagpaarumakmat iti day di tatang mo. Nagpaaram kayaw nga uray saan yung ay-ayatan. Medyo, gaputa damo lang aday di amam. Kinayat ko latan gapu iti sakit tinakem ko iti day di Jose. Ang di pa'y mo't nang lipat ni tata Jose. Ay, awan bibiyang ko iti riknana. Basta para kanya kat awanan. Close na close. Nakakandadon ti pusok. Una detan kaka. Flowers for you, Carmen. Ay, may han Carmen di kagbatbate. Kunak no sino itayin ngal alyat aday tilikudak. Apay, kaslaak agropro pa nga alalya, Carmen. Ti kayat ko asawan, ang mga no evil spirit tinagsao iti likudak. Ay, unay mo ta evil spirit apagkit-kitaam kanyak. Anyat ibagam aya, Idarirag kumanan. ti ayat mo kanya. Close nga rudan, nakakandadon. Lukatak ababan titulbag. Hindi nakman disturbon. Unay daytan kaka. Ay na Jose, nagado di tati mabalen. Agbiro ka ngamin Si kangarod ti ay ayatay. Ay na, awanan tirik na kunakmanen. Ay ayatin ka, Carmen. Ay ayaten naklaeng ngam no siyak awanan ti ay ayatet ta dimmagan. Kat ingkuyog na ti puso ken ayat ko iti pupusay na. Anyan ang nagtanok nga ayat. Nasingpet day di Esmeraldo nga asawak. Isu ajak tumabalin nga isukat. Isu ajak tumabalin alipaten. Unay daytan kaka. Ay, imbag ta nasabat ka, Beatrice, balasang ka. Apay ka dinana? Ibagaman kin ni tatang mo. Ta isardeng nantum umay je balay takababain ka dagiti karuba. Ang mga no atapon da nga da relasyon may. Katjak kayat ang madadaal ti reputasyon ko. Unay daytan kaka? Pampanunutin na pay lang amen tinaglabas. Kat naunday apanawanon day. Isumot ti bagbagana nana. Agayan ayat kayo kanu ide. Ngem ita, agsin nabali kayo mo tinasawa. Isu na ti sabali tinasawa na. Isu anak ki asawa akmot iti sabali. Na imbag pa ti kababalin na. Talaga one woman man day dilakay ko. San akasi ti amam 1,000 woman man. Unay mutun ta 1,000 woman nana. 3 woman man kunayo met Malay ko no 3 laeng. Ang mga no 30. Ay basta. Ay diya kaya ti amam. Dalaw anak laeng ide. Gapoy ti kinalaing na amang pasablog. Iso abagbagaam. Tasardengan na kaon. Ado dita ti babae. Unay daytan kaka. Amom anak. Kabayatan asibibiyag ti tao. Saan arumba nga maawanan itinamnama? Si pag-atyaga ako na ti Tagalog. Tapno adda maanay. Sabali mo't adagya aba nagtatang. Isumot la apagregetan. Tanya manabanag apagregetan, paggagatan, ken pagpukusan, ket addan tumaanay, addan tumaapit, iti udi na. Ay naku, tatang aya, mangnamnama kayo iti angin. Saan ko naklaruday? Dumteng to ti panaway na makaamiris ni Carmen ket maasyan kanya. Makaammo kayo, tatang. Unay daytan kaka. Apay Danilo Baraw, di na kayat nga agbalay na may kadwa nga amam. Kayat kayo mo't ata nasaya at kayo ataw.
tulungan nakman nga raw kaninanang mau baraw. Padasek naman na nakasarita. Pinadpadas ko ni ti kalabas. Angam nanangken aday di tatang laang ti inay ayat na. Ken di nanto kano mabalin ngay sukat. Sa anak amaawanan itinamnama baraw. Numadilat ta ni nanang. Sumapol kayo ng tisabali. Wano saan kailatan nga agayat tapno awan parikot. Unay daytan kaka. Ne, apay tatang, agkukurot kayo mat. Igor kung samot kay tinalaos apan agayat ko kani Carmen. Ay, unay mo daytan tatang. Isulat na nga minan isang kapanunot ka. Babalawag unay ti bagay. Tanudyak la ko mainasawa na dinanang mau. Da kami at talaga tinagkatuluyan. Masaktanak mo't iti daytang ay bagbagam tatang. Kaslasinan kwansit lang ti panagayat mo iti day dinanang no kasta. Saan may? Inayat kan kinasakmat ni nanang mo ti kasta unay. Agam siyempre, awan mo tayo. Kat makitkitak pailaang ni Carmen. Isa malagip kumot basit tinapalabas. Nangaruna kat para kamin abalaw. Agayim kay latan ta isumot ti kayat ni Nana Carmen. Nalablabas ngam gayam ti kayat ka, ana. Ay natatang, day taki di salon at yu ti kitain nyo. O anya, kayat yu ka di ti pa-confine? Saan ay? Kauray aginana ako ni tiyag nanayon. Awan matlat serbi kaon. Ala ni tatang, kano nakapatpatag ka kanyak? Awan mat serbi ka ni Carmen. Apay ngamin nga idildil yu ti bagiyo iti tao amadin kada kayo. Amom anak, ti tao asaan ang nakapadas iti mapadpadasan ti pada na at tao kat di na maawatan. No ti tao, mapadasan nanto tinapadasan ti pada na at tao. Sigurado ang maawatan na. Anay, agot-ot man ang tiulok. Lasag ko, matayak sa amatan. Ayaban yun ni Carmen, kasarita kiti maudi akong daway. Unay daytan kaka? O kayumot ngagsakit tatang? Saan anak, puno ti ibagbagak. Sakbay amatayak, baliwak tiyagkid daw ken kuan ay ti pamakawan ken ayat. Unay daytan kaka? Nanang, nasaw ni biyakis kanyak, ti kasasad ni tatang na. Kat masyanak mo. Kapilitan ngayon pa na ti ospital, ta nakaro-karon ti kasasad na. Anyat sakit na aya. Amang ano sakit ti puso. Kaano pa'y mat, nga adaday ta sakit na. Awan makaamura nang. Kat iti maudi ka no agundaway, kayat na kayo kasarita. Isa mapan kayo kumata, amang ano ipanan. Kuyugan kayo di ospital ngayon na, nanang. Kaasyan nyo kumapat di tao, nga agayat unay ka na kayo. Ay unay daytan kaka. Nagyaman na, ta nagpakita ka kanya, Carmen. Babalin kong tiyagi na. Ngamin, dahita pa nagparang mo dito'y kadakulabanag kanya. Agpaimbag ka tapno dalatamot kadkadwa ti balasang mo. Oray mataya kaon takabaalan nanti agbiag. Makiasawan tumutay no ipalubos ti panawain. Tapno damot katakunay na ti biag. Agpakada kaon, Carmen. Saan agpapigsa ka Nanyaman tinuram kanyak ili. Pakawanan na kuma. Tapno natal na tirik na kasumin na ito'y abiyag. Ay, awanod kanyak dayjay. Napakawan kan. Ulit,
pakawanan na ay ayatan kaunay. Nana, naapay ngay nagkidum kamutan. Ay, Jose. Di mo't sumungbat. Ay, Jose, ada ka di pa'y puot mau? Ay, Danilo anak, impanan sa mutan. Sos, awanan na nang, impanan. Da kayon tumot. No sinungbatan nyo pala kumaidi. Napatibkaran ko matirik na. Kat saan na abinaybay anti salunat na. Kano jakmet ang mungag banag akasta. No amuklaang ako di sinungbatak ko man ngagpaiso ta kaasimet. Day tanti doktor na lang. Dok, saan samotin nga agang angas? Mabit lang ta kita. Alda pa angas na. Ang nakapsuto na yan. Malasatan na kadipay, doktor. Day tati ditayam mo. Ngam aramidan mi ti amin nakabalan mi amang ipaay ti pagsayatan na. Mabit lang, tayakar mi ti ICU. ICU day tan na nang. Last chance ditan. Talaga nga ipanan. Di yun to pala ngamin sinungbatan ti ayat na. Kamuk ay ang amin akasta. Angam na malasatan na nga, dahil pulmonya kada pneumonia sakit na. Ikan nyo kadi pa iti tsansan itatahusay, nga agbalin na kasimpungalan nyo. Ay, Jack, amaw ti sumbat ko iti dayta anak. Agbababawin. Kan talaga nga inayat na kayo iti kastaunay. Isa papigsaan nyo kumati pakinakam na nanang. Marang mabalin pa yung makasarita. Makasarita pa eh. Ta kaasim ngagpaisaw. Sapay la kumaat agimbag. Ikararag tayo nga agimbag na nang. Tanitataw sa ikat saan na nang lipat. Inayayat na kayo pala nga aging gaita. O nadatan kaka. Ay na. Uwanan. Aklong na kung tayat na ta. Talaga asaan amang lipat. Kat maasya na mutan. Mabitla na nang. Paypayapayan na ki doktor. Ay na, sapay la kumaat malasatan ni Usida ito'y panagsakit na itinakaraw. Nanang, okay ka nun? Agpaina na lang ka nun? Kasta ka de, ay na, agyamanak, Diyos ko. Siguro, nagparik namot ka ni Tataw si nga ay ayatin nyo pala. Kat apama na makapaimbag, agkasar kayaw. Patyan mi ka ni Beatrice at talaga nagbalbaliwan ni Tata Jose. Kan patyan mi nga inayat na kayo iti kastaunay, iso saan anang lipat. Unay daytan, kaka. Ditan kagayem tinaggibusan ti pakasaritaan ana pauluan. Saan anang lipat? Dito'y drama tayo. Unay daytan, kaka. Agyaman kami itinkay panang tarabay na imbag nga oras kada kayo amin.